se sao bohin sian ro haki sai tok tong do di pikiraki nang petung hacit pambay na mi tua dang boy huha lupa honi sude di hari minggu di tiki marjanji ho tua hangsian naso jadi sirang au siako HP hola di hata do sude akan ani dok mi tua itu cinta gitu ho hola di angan-angan horoda itu namamu kapadani alai horoda mani pilsiani lau hodao masih di koni sude di haji di hodoro haki di hari minggu ini tiki marjanji ho tua hangsian naso jadi sirang au siako HP holat di hata do sude akan dok mi tua itu cinta gitu ho holat di angan-angan dunga tung lereng itu dang paju pangatu ho ale rahasia mulak maho tuang mengobati si hona di marjanji ho tua hangsian naso jadi sirang au siako